Ovdje se održava čuveno takmičenje u ležanju, ali jeste li znali da je ovo prvo etno selo u Crnoj Gori, a koje je prošle godine proglašeno i za najbolje u cijeloj zemlji. Dobrodošli u etno selo Montenegro. Dan sam započeo doručkom gdje sam probao njihove priganice i prelijepu i preukusnu pitu sa sirom i zeljem. Onda sam ih pitao kakvo je ovo čudo, a oni mi objasniše da je ovo vojna kuhinja i pazi sad ovo, u njoj spremaju pasulj, gulaš, teletinu, ma svašta i preukusno je. Onda kad su mi servirali još neke stvari, uvjerio sam se da je hrana vrhunska. A sok od maline ne smijete preskočiti. Sad dozvolite da vas provedem da vidite kako izgleda restoran. Ovo je unutrašnji dio i ovo je nekada zapravo bila štala. Pogledajte kako su je opremili. Prepuno detalja, crnogorskih simbola, slika, ma tako je sa ukusom sređeno. A čak na spoljašnjoj terasi možete pronaći i stripove, raznorazne knjige, stare kofere, ma fantazije. Igralište za djecu je toliko šarenoliko, veliko, imaju prostora gdje da trče, imaju tobogane, ljuljaške, ma sve što može da im zafali. Onda smo se njihovim kvadovima uputili do pećine koja se zove Đokova ledenica. I što je tu zanimljivo, to je da kada uđete u pećinu temperatura je 0 stepeni, ima mnogo leda. Ukoliko idete, budite pažljivi jer je klizavo. Sad ja sam čuo priču da se neko vuda spuštao 400 metara i nije došao do dna. Nevjerovatno. Onda su me poveli do jednog prelijepog vidikovca odakle puca pogled na rijeku Komarnicu. Nisam još završio, naravno da imaju i bazen pa možete i da se osvježite. A najbolje sam namjerno sačuvao za kraj, a to je ova soba 50-ih u Crnoj Gori, možete da vidite kako je izgledala. Tu će vas čekati još i muzej sira, pa možete da vidite koliko je sve to slatko uređeno. Moj savjet, dođite u etno selo Montenegro.